Pemirsa, para peternak bawi ring Kabupaten Jembrana mopikang ini harga adol ternak ipun. Kauningen harga akilu bawi hidup ring sor petang dasa tali rupiah, wenten talar kepanggih kantos ring bilangan, tigang dasa kutus tali rupiah aukut. Kahanan puniki kejantenang dahat ngemocolang. Pengarga sane teg-teg sepatutnya nih seketali rupiah kilo. Napi malih rahu mangkin tios katujuang ring pasar lokal, bawi produksi peternakan ring Bali talar akeh keadol ke Duro Bali, sejeroning nagingin pabuat pasar Jakarta miwah ekspor. Anut saking data saking genah karantina pertanian wilayah kerja Gili Manuk, katahnya nih awuku wenten tigang tali 900 kali dasa ukud sane kakirim ke Duro Bali. Yening abulan kantos langkungan 15 tali ukut bawi sanika kirim ke Duro Bali. Duaning asapunika ngenenin usaha penyayub majeng para peternak utamanya nih indik pengarga durung kaurati becik. Peternak ngaptiang mangde arga inucap sampunang kantos kekaonang oleh angge wiadin perusahaan ageng sane nenten ngulengang para peternak. Sile tunggil peternak bawi saking Melayu Iwayan Agus Adi Riawan Mausang. Tedunnya nih arga bawi memargi dawag ngelimbaknya nih PMK. Napi malih wenten larangan lalu lintas pengiriman ternak ke Duro Bali. Nanging rahu mangkin pengiriman inucap sampun kabungkah, nanging pengarga bawi kepanggih dahat tedun. Kaptiang pisan pikobat inucap nenten mawit saking angge sane mepari laksana kaon majeng para peternak. Pemerintah taler mangde eling sampunang luputang pikobat puniki. Patut ngicenin penyayuban majeng peternak Bali. Punika taler biosecurity sampun kelaksanayang peternak taler sampun nincapang prebeo produksi. Nanging ritat kale nampenin pikobat sekali punika, pemerintah nenten ngicen urati nanging nguduhang peternak antuk melik bagang sareng asosiasi. Peternak sanelianan IKD Alit Subagia Yase Maosang, tedun nyani arga pasaran bawi hidup dahat mocolang peternak. Asa punika taler Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, IGD Putu Kastama Maosang, risampun rahinan jagat galungan miwah kuningan, pengarga sayan tedun ring pasar lokal. Nanging manut dani pabuat bibit bawi saya nincap. Napi malih ring Kabupaten Jembrana sajeroning nagingin pabuat bibit bawi kantos ke pedesanan sampun nincap antuk ngelimbakang kahanan krame. Selami panglimbak PMK Bali kejantenang Kantun Aman rumah suk ring Jembrana. Pengiriman sampun kedadosang ke Duro Bali rumah suk bawi nanging antuk ternak saning ranjing Bali nenten kedadosang sajeroning rakse Bali bebas PMK. Surya Dharma, Bali Pos Kuningayang.